Wonke umuntu udanile namhla ofisini. Uhamba njani? Uchabalala ufile uzwanga kanti. Ufile ule wini. Ufike endlini izolo takiwa. Maybe ungenamagetsi. Wabe layithi ikhandlela, waqeda wajumeka. Woso utshele endlini. Hayi mana, thula ulalele. Ukwanisile kuphaphama, wasefanele fabricate. And then waseyeqa ngewindi sebona ukuthi umlilo somningi. Anjalo sizobe hlala ku-third floor. Woso ubulewe kuwe vela ku-third floor, want? Shame. Hayi wena man, awuthula ulalele. Uthe eseqa ngewindi. Ifabricate bevele sifikile. Sebefaka itrampoline phandle kwewindi lakhe le-third floor. And then waseseqa weqela phezu kwetrampoline. Wafika wabhawunsa futhi wabuyela futhi ewindini lakhe lona leyana aphumekile. So ikonsithi utshele endlini phela. Hayi wena thula ulalele man. Uthe efika endlini wabe yeqa futhi ngoba kade sekulomlilo omningi. And then wathi efika phandle wabe thola inkalakatha yegonyeti yabefika yamshaya wabe bhawunsela phezu kwetrampoline wabuyela futhi ku-third floor. Woso ubulewe igonyeti. Hayi. Ubulewe wini. Ugcine bulawa ngabantu. Abantu bagcine bebona ngani udlala ngabo. Bamdubula umhlathi wakhe.